Shala bumbana ihora lesithupha washo umkenenezo yibi kalokuqala kohlelo Ekhaya Jikelele. Silapha ke namhlanje lesithathu ziyahaphana ke as usual. Sikuphathela nje konke ongakulindela izindaba ezemidlalo ama-trends kanye nokunye. Umbukeleki yithi lama girls obuwacabanga ngisho ngenhliziyo ukuthi ish uNox noMakholi mangabaphatha nje ingabe ngipopile nisho nishashana lapha ekhoneni. Ayatswempu ke lama girls Makholi sesila we are the girls that we think we are. Yebo girl ngithanda kanye lonto confidence sana can boost. Cha phela ungayixelela uzawuxelelwa ngibani. Uzawuxelelwa ngibani nyani sana ziqelele zithelishe. Abanye hayi sana mabahlale phansi. Ayike mbukeli litshilo igwijo lingatsho kaloku selusazi into yokuba sifike sagaleleka singumthombo phala phambili wendaba Ekhaya Jikelele. Masibotise sibulise ngalentsasa yangolwesithathu Wednesday. Who are you choosing? Mnandi is choose Mnandi UYCW. Si Ekhaya Jikelele ke siniphathela indaba ngobunjalo bazwe kwaye oko ke sikwenza singakhethi icala. Eminye ke yemiba echotshenhla kuvimbo namhlanje ngumba wamalungelo okusasaza indebe yehlabathi yombhoxo, umlilo wesiceko sapha eGautini kunye netyala lokubulawa kukaSenzo Meyiwa. Njalo qiniseka mbukeli into yokubana uthe nqa ezonqakumba zamehlo awuphoswa kuba kuninzi esiniphathele kona. Ndimlo ke uKalosaka Lubisi unonkanyezi inkanyezi enomsansa phakathi kwezinye. Hayike masitshaye iqhuma. Asibeke hamba phambili mbukeli leli hora. Umengameli wezwe uCyril Ramaphosa uthi isazofakelwa izibuko indlela ikhule iphezulu kahulumeni eziphila ngayo. Umengameli ukusho lokhu eParliament izolo. SABC binencitho ye 1.1 billion ye-randi kanyaka mali ka-2022 no-2023. Sakusala insuku ezimbalwa ngaphambi kokuqala komqhudelwano wendebe yomhlaba yebhola lombhoxo eFrance. Amabhokabhoko phela mbukeli wona avikela le ndebe angama-defending champions. Igama lami ndingulisa the musician. Lena Ekhaya Jikelele. Ufumana imidlalo, ufumana imozulu, ufumana imiculo, ufumana nezindaba. Bandi jongile, abantu abadala, bandi katile, abantu basekhaya, bandi katile, abantu abadala, bandi jongile, abantu basekhaya. Ngatsho kuweliso ngenene basigadile amawethu. Sihlabele mgama mbukeli ngovimba wethu. Umongameli Cyril Ramaphosa uthi sengumbo phambili ukuhlolwa kwendlela yokuphila kwabaphathiswa. Kethuba ke bephendula kwisona awayeyenze ngonyaka ka2018. Umongameli wabhengeza injongo zokuhlolwa kokuba abaphathiswa baphila ngemali abayiholayo kusini na. Lento kuthiwa yi-lifestyle audits ngolwasemzini. Umongameli Ramaphosa uqinisekise amalungu eParliament ukuba isaqhu balonqubo yokuhlolwa kwendlela yokuphila kwaseburhulumenteni. Ngo-April 2021 kwanyanzeleka ukuba onke amasebe karhulumente aqhube indlela yokuphila kwamagosa karhulumente. Ngethuba leseshoni yokuphendula imibuzo kamongameli eParliamente namhlanje, inkokeli ye-DA uMnumzana John Steenhuisen ibuze umongameli ngokuzalisekisa isithembiso sakhe ngokuhlolwa kwendlela yokuphila kwamalungu ekhabhinethi. Le nkqubo iseza kuqosheliswa. I am one of those who sees the delays in vetting people being quite detrimental to our public service, because we need to know much earlier the standing of those that we employ. Ebuzwa ngegalelo leli kumbutho wamazwe iBRICS kunye nefuthe leli kuqoqosho lalamazwe, umongameli uqinisekise iParliament ukuba uMzantsi Afrika uyahlonishwa kwiBRICS. We impart our values to others. And if you did care, Honorable Steenhuisen, to travel with us around the world and interact with those people that we meet, you will see the influence and the impact that South Africa has and the respect that South Africa is given by other countries around the world. Ebuzwa ngokuzimela geqe kwabenkonzo yomthetho, umongameli Ramaphosa uthe ANC uthatha lomba njengohlonipheka kangangokuba awufuni nokuchukunyiswa esithi bona njengesigaba sikarhulumente abafuni nangaluphina uhlobo kungenelele ekusebenzeni kwabezomthetho.
Ungqongqoshe wezogesi udokotela uHosiyen Sura-Mokgopa unethemba lokuthi iphehle zamandla eziholele ekutheni izwe lingene esigabeni sesithupha sohlelo lokucisha ngogesi zizobuyela esimweni esejwayelekile sokusebenza kuleli sonto. Ukusukela ngensimbi yesihlanu ngalentsasa, eli loMzantsi Afrika lingene kwinqanaba lesithandathu likacimicimi wombane. Nangona izinto ebezingekho mbi kakhulu ebusika, amaziko akwa-Eskom asephantsi koxinzelelo ngenxa yokungahlaziywa kwawo. Nangona kunjalo, uRamokgopa uthi uqinisekile ukuba kwakuthi kuphela le veki libe sele lihlile inqanaba likacimicimi wombane. The stage 6 load shedding that we are experiencing now is largely on account of first us ramping up planned maintenance and of course the issues of unplanned capacity loss factor. If you see historically what had been the biggest contributor to stage 6 load shedding was two things, was essentially the unplanned capacity loss factor going up and also the peak demand going up. And the last time we had it was when the peak demand was at 33,900 megawatts. Nangona uqoqosho lweli lukhulile kancinci ngo-0.6%, ucimicimi wombane usaluqhwalelisa uqoqosho lweli ngamandla. Unqwalile ke uRamokgopa ukuba le ngxaki yombane iyaluqhoka uqoqosho lweli, kodwa unethemba lokuba ezi ngxelo amane ezinika ziza kwenza umahluko kwimalikizeli. Izakhamuzi ezihlala ezakhiweni engekho esimweni esifanele eHillbrow zikhala ngeindleko eziphezulu zokuphila, kepha futhi ke ziyanqaba ukuyokhoseliswa ezakhiweni eziphephile. Lokuza nje umkhandidolobha waseGoli ubuphezulu komsebenzi wokuhlola amabhilidi abhozonyelwe enkabeni yeGoli. Zikumakhulu amathandathu zakhiwo ezikwimeko emandundu kwisixeko seGauteng neziguquke zalikhaya kwabadinga indawo. Ivanin Court sesinye saso simigangatho isibhozo silikhaya kubantu abayi-2000 asinamanzi, umbane nenkonzo yogutyulo. Siyawakha amanzi, sithenga uparafini, siwakha le etaradini lapho. Lahamba phansi, laqhume khona amanzi, lageza amateksi. Kwabanye sekuqinqithe amashumi amathathu eminyaka behlala apha. Esi sakhiwo sisiqhubu nakwizaphula mthetho. Bonke inhloko yobugebengu ngoba ubona abantu ongabazi abangahlali la uthola ukuthi ubona umuntu ongamjwayele lana ungena la ngaphakathi angeke uzungivimbe ngoba ntambama uzobuye ezokungqozela lana ngesibhaku. Namhlanje abahlali bathelwe isithuphe ngamagosa esixeko ukuba baza kufuduswa nanjengoko singakhuselekanga isakhiwo. This building can fall anytime, but the courts allow these people to be here through an interdict. Now the question is, who needs to be accountable now? Abahlali bathi ngunotsha lowo abayindawo. It's not okay for shelter. It's not okay. It's not a foreigner. I'm a right. Membe bengasithatha besibeke endaweni right, asina problem. Yes. Kodwa into ebhlungu engasiphatha kabhlungu membe bezosithatha besilahle phandle. Umlilo ogqugqise isakhiwo washiya usizi ebantwini ubeke isithatheni umba wezakhiwo ezithathwe ngolunya kwisixeko nomba wezindlu kwiphondo. Ngokwezicwangciso zesixeko kuhlaziya izakhiwo, nto nje isixeko sicotha kolovane kukhupha abantu zihlaziywe. I-SABC ilahlekelwe isizumbulu esicela ku-1.1 billion wamarandi ngonyaka wemali u-2022-2023. Ibhodi ye-SABC ithi indlela ekubonelelwa ngayo elijelo ngezimali ayisebenzi. Ithi indlela yokwenza imali edodobeleyo ebonelela icandelo likawonke-wonke ayikwazi ukuzimela. This board is inheriting an institution which is reporting or which has reported a loss of 1.1 billion as at the end of March 2023. And it's worth noting that if one looks at the recent past, the SABC has been on a recovery trajectory. Ngaphandle koko kukwakho nombandela wamalungelo ezemidlalo, i-SABC ethi ayatyabula ngexabiso kungekho nzuzo. We're looking at alternatives that can enable us as the SABC to broadcast this rugby without entering the reckless trading environment where we take these rights at excessive price. Once we get the Rugby World Cup right,
it is still impossible for us to monetize it because they've already locked up all this around that. Ibhodi ithi imali ze-SABC besele ziphucuka. Kodwa ilahleko ye-1.1 yeebhiliyoni zerandi ibuyisele umva yonke lonto yabangela ukuba nesibonelelo semali elijelo ebesilifumene singabi naziqhamo. Tingilulama Amatya weendaba ze-SABC. Abazali nabafundi besikolo iMntla Primary School yaseNqamakhwe kwiphondo laseMpuma Koloni baxeke isebe lezemfundo ngongakhathaleli isikolo sabo esikwimi emaxongo. Bazakhela ke esi sikolo kodwa isebe alizange lisiphucule. Asinawo amanzi kunye nombane kwaye abazali bathi isicelo sabo asithatyathelwa ngqalelo lisebe lezemfundo. Esi sikolo sinabafundi abayi-77 nootitshala abane. Impilo yaba bafundi iba semngciphekweni ingakumbi xa kubanda. Abazali bathi kudala besenza inzame nesebe lezemfundo kodwa yonke lonto ayihambeli ndawo. Abazali babathathile abantwana babo ngenxa yemeko. Esikolweni kungena inyoka, isikolo sibethwa ngamaqhwa kuyabanda sinemingxwi. Abafundi bathi imeko ezingekho ntle zezi sikolo zibenzela ubunzima. Imeko yasesikolweni sichaphazela kuba xa kunetha apha esikolweni ngamanye amaxesha asizi kuyanetha kuvulekile phezulu. Siba nefiva sometimes ngoba kuyanetha kuyavuza isikolo. Kukho imbobo nombaba kukho imbobo. Neefestile zikhe ziphuke xa kukho imoya emininzi singenwe yimoya. Isebe lezemfundo lithi ukungaphuhli kwezi sikolo kubangelwa linani elincinci labafundi. Esa sikolo silungiselelwe uba sesinye sezikolo ezawufumana i-mobile classrooms ezinhlanu njengoko sizama ungenelela kulaa meko. Abanye babazali bathi baye babathatha abantwana babo kwezi sikolo ngenxa yenkxalabo yokhuseleko. Ndingulubaba lodada kwiindaba ze-SABC eMpuma Koloni. Kakumbukeli singena kwisiqendu sethu sezemidlalo. Kushiyeke iintsuku ke ezimbini kuphela iqala indebe yehlabathi yombhoxo eFrance. Amaqela ke aqale kwakule veki iphelileyo ugaleleka kwiinkampu zawo kwelalizwe. Amabhokobhoko ke njengentshatsheli ezikhuselayo amkelwe ngezandla ezishushu kwindawo ke aza kuzinza kuyo eToulon. Abadlali bamkelwe ngentsholo yomculo ngabafundi bephephezelisa iflegi ingumjuxuzo nje. iSpringboks ziza kuqala njengentandane kule tumente nanjengantshatsheli ezikhuselayo. Kuza kufuneka baqhelane nendlela edlala ngayo iScotland neIreland kupool B balungele nosotheko iFrance kanti ke neNew Zealand mhlawumbi kwi-quarterfinals. Usomaqhuzu ombhoxo kwihlabathi baqhobele izandla abaququzeleli balengxikela yetumente. We're about to have a really special moment in rugby's history and rugby's journey. Bill referenced it, rugby's 200 years old this year, so this is rugby's 200th birthday party, and like any great party, you need a great host. We've got a great host. Thank you to Jacques and Martine and the team. It's easy to forget that a lot of the planning for this tournament was done in the middle of a global pandemic, so to be at the stage we're at with the excitement we've got is truly amazing. Njengabasindleki iza kundulula itumente iFrance ngolwesihlanu xa iqubisana neentshatsheli izihlandlo ezintathu iNew Zealand eStade de France. The stage is set. Now it's down to the teams to perform. And I think it's fair to say that the action will be compelling, spectacular and unpredictable. Loza kuba luqilima ukhuseleko kwitumente. iFrance iza kutyala becandelo lezokhuseleko abaqabeleyo ku-7,000 jikelele kwilizwe ukongeza kwi-5,000 yabezokhuseleko lwabucala abaza kugada amabala tshitshilili kwizixeko. Ungqongqoshe wezemidlalo uZizi kodwa uthi uzokwenza konke okusemandleni uqinisekisa ukuthi siyaphuma isixazululo phakathi komdonsiswano omsakazelo womphakathi SABC nenkampani yezokusakaza eyimele iMultiChoice. Lemthombo yeindaba ibangisana ngamalungelo okusakaza imidlalo yendebe yomhlaba yebhola lombhoxo. There's an issue that between now SABC and SuperSport. We must intervene on that issue because the people of South Africa look up to us to intervene on that issue. The way I'm very optimistic
based on the discussion we've had, that there won't be any national blackout. That issue will be resolved soon. There is something that we need to address, just in terms of what defines our national interest. Our national interest, among others, must make sure that some of the national sporting bodies, whether it's rugby and so on, those that we have identified that they are an instrument of nation building, we must make sure that no section of our community is denied of an opportunity to watch the game of their choice. Whether it's rugby, whether it's Cricket South Africa, I've seen letters left and right and statements declaring in public that there's a dispute. I'm engaging. I don't want to engage those issues in public. I'm hopeful that all these national teams, they will realize the importance of all South Africans, regardless of your standing in society, that they will participate and watch the games of their choice, including the upcoming rugby. It is a momentous occasion because we've never had an all-girls school actually being chosen. And it's important because we're sending the message to young girls that you can be anything that you want to be in setting up a multi-purpose sports court here. I've made my debut here, full house. Orlando Stadium, full house. Cup final of the schools, big, full house. So school sports is important. I hope we revive the school sports, and I know you know my program is in the schools, because we cannot all be with clubs. We cannot all be with academies. We need to go to the ground, to the basics. Where does the players come from? Where do we come from? We come from the school first. Siphinde sikwamukele mbukeli ekhaya Jikelele. Ngesonto eledlule kwamanze yonke into enkabeni yegoli ngesikhathi kuthungeleka ngomlilo elinye lamabhilidi okuhlala kulo abantu nakhona behlome imjondolo ngaphakathi. Kuze kube manje ke isibalo sabantu abaqinisekiswe ukuthi baphangalalile bangama-77. Sikhuluma nje ke mbukeli kunemndeni esikwamukela ukuthi kungenzeka ingaphindi ibonane nabathandiweyo bayo ababe yisulu kulomlilo. Kumanje ikhalela nje ke ukuthola ithambo ukuze phela yemuke idlulise iphinde futhi zilele amalungu omndeni adlule kulomshophi. Njengamanje esexhumana nomama uJoyce Myeni ozinzele kwaNongoma enyakatho yesifundazwe iKwaZulu Natal okusathungathwa umzukulu wakhe onyamalale kulesi sigameko. Mama uMyeni sikubingelele sikwamukele ekhaya Jikelele. Yebo sanibonani. Yebo mama siyabonga ukuthi sixoxisane nawe namhlanje kuseni yize nje cha isimo impela enibhekene naso singekho lula. Mama uMyeni sicela nje ukuthi ke kafushane ukusitshela ukuthi ubani umzukulu wakho. Sibiza ngeNelizana Ntshangase. Yebo owakwaNtshangase ubelapha eGoli ehlala kulo leli bhilidi. Yebo ngane yami kunjalo. Waqala nini ukuhlala khona? Ungathi iminyaka emithathu emibili iphelile. Yebo manje kubhlungu kakhulu phela mama ukuza ukuthi umzukulu wakho akakatholakali ke namanje. Sicela ukuthi usazise ukuthi bakhona yini phoke enixhumana nabo abazama ukunisiza njengomndeni nokuthi nje ezakamuva abanishiye nazo zithini. Esixhumana nabo nginendodana eseGoli nayo idadewabo wale ntombazane elimeleyo. Yibo akade lokhu becinga bamtholi. Usizo kasilitholi indawo. Yebo wemama bathini bona labo abalapha eGoli mhlawumbe ngoba siyazi ukuthi kwaphuma umyalelo noma isicelo sokuthi imndeni ayize ngaphambili lapha eDeepkloof izobheka abakhona bemndeni mhlawumbe mangabe khona balahlekile beze bazoshiya ulibofuzo kuze kuhlolwe ukuthi mhlawumbe azikhona idumbu ekungezabo lapho. Baya ngane yami bafika lapha kwathiwa ikho leyo nto bakuzwephi satsho sathi sikuzwe radio. Hawu bathi ikho leyo nto baya ngane yami baya. Manje ngaphandle kosizo ke enilibheke kuhulumeni nabaseyikhundleni zamandla okuphatha engabe bakhona yini abebesondelene nomzukulu wakho ke okungabangani noma umuntu abahlekisana naye onolwazi ukuthi egcina nje ukukhuluma naye kwakunini? Kwakudadewabo wakhuluma naye udadewabo. Ngo-9 ntamba ebusuku ngo-9 mangingaphosisi umntanami. Owagcina ukukhuluma naye ngo-9 esho ukuthi ukhona ebhilidini yini mhlawumbe noma ukwenye indawo. Wayesebhilidini ubonga ukuthula Ntshangase lo ayekhuluma naye usisi wakhe.
Hawu uma kukanjalo ke mama Nkosi yami ngicabanga ukuthi mina mhlawumbe kuphinde kubuyelwe kakhulu lapha eDeeploaf ngoba nathi singabe indaba singabe emthombo beindaba bebesinika ulwazi lokuthi kunxenxwa imndeni ziningi idumbu engakahlonzwe ezingaziwa ukuthi zingezobani kunxenxwa imndeni ukuthi ize kuze kuthathwe lolo libofuzo kubonakala ukuthi isidumbu singasamuphi umndeni manje njengamanje nje mama lapho okhona noma lapha abakhona usisi wakhe lo khona la eGoli useme kusiphi isimo njengamanje ithini indlela yaphambili indlela ayikho indlela yaphambili bayazama bavuka njalo nje kuseni bayocinga kulaba bashonile ngebhadi ke abakhona ukubabona babonakala ukuthi bangobani ya ngoba nje njengoba bengabonakali nje ukuthi bangobani yilapho kokungena khona ulibofuzo ukuthi bekuzothatha usisi wakhe ke mhlawumbe athathwe ke DNA yahlolwe ebese kuqhathaniswa nazo zonke lezi idumbu ekhona kubonakala ukuthi akukho nokumeshayo awungisize ntombazana yami ngicela ukuxhumane nobonga ukuthula ntshangase yebo olapha eGoli ngoba wena ule kwaNongoma nawe awukaze kwenza lutho Angenzi lutho mntanami ngifele emseleni alukho nje loluncane size ngilitholayo Awu bakithi mama lwazo lwabhlungu udaba lwakho ngiyacabanga nje ukuthi uveluse usebhlungwini bokulahlekelwa ingane ngapha ukude kakhulu ukwazi nokuyifikela mathupha nawe uyibonele mathupha ukuthi ikupho sekuqhubeka Ngisacela ninelekelele mntanami ngiyacela yelekelelani ingane yami Yebo mama njengoba nje ke ukhala ngokwelekelelwa mhlawumbe nje uma ungasitshela nje ukuthi ihlobo lunlosizo nje ongathi uyalidinga njengamanje ungafisa ukuthi ongathi uyalekelela alekelele ngokwenze njani Manalekelele kanje atholakala buye ekhaya mfanami noma umlotha wakhe mangathola ukuthi ningibuyisele yena ekhaya Yebo ngatholakala nje abuye ekhaya Yebo uzokwazi na ukufihla ithambo nani nomndeni nikwazi ukuqhubekela phambili Yebo mntanami kunjalo Akhona kodwa mama mhlawumbe amathemba nje ukuthi mhlawumbe akekho lapha yana bakithi mhlawumbe ukwenye indawo mhlawumbe usadukile kukhona lokho enhlizweni yakho noma vele usukhona lapha yana mntanami Yebo ngoba ubehlala khona lala khona insuku zonke Yebo ntombazana yami Hawu bakithi nje ukuthi mangaxhumana nobonga ukuthula ntshangase ohlale eDenvo lapha phakathi lokunganeni mntanami nguyeke ilungu lomndeni elingapha eGoli usisi wakhe Yebo ngane yami yebo Hayi mama cha siyalizwa udaba lwakho sizophinde futhi ke sikushayele uma ngabe ke sekuphele uhlelo sixhumane kahle nawe siphinde sithole ke nenombolo kasisi wakhe mhlawumbe ukuze sikwazi ke ukuthi ke sixhumane naye sizozama futhi nokuthola abezime eziphuthumayo ke siza ukuthi mhlawumbe bangasicebisa bathi makukanjena singaphuma sibheke ngaphi ukuze ukwazi ukusizakala siyafisa mama engathi ungasizakala bakithi uhlala nje ethembeni Nkosi yami ungacabanga kakhulu phela ngoba siyazi usumdala uzube nokhwantalala depression nezifo zeenhliziyo nama BP Kumanje ngane yami ngibuya kodokotela inhliziyo nginoshukela ngithi Hawu bakithi ngishukela ngicela nje mani ngangisiza nje Nkosi yami ngelekelele mntanami ngishayele ngizomnika inombolo ozabantu engizoxhumana nabo ngapha abacingayo Yebo mama hayi siyabonga kakhulu ke mama umyeni ngokuba nathi lapho ohlelweni sizozama nje ke konke okusemandleni ukuthi sinilekelele bakithi nithola usizo Ngiyabonga ngane yami ngiyabonga Yebo ma hayi imbukeli besikhuluma noma uJoyce Myeni osadukelwe indodana yomntana yakhe ke ebalwa nezisulu ebeyihlala lapha eBhilidini elishela ngqonqa lapha enkabeni yeGoli okusobala ukuthi ke baningi abantu abakhahlamezekile kulesi sigameko kunjalo nje ke badinga usizo nokwesekwa ngeindlela ezahlukahlukene uma nawe kungase kwenzeka ukuthi usakhala ngelungu lomndeni elidukile kulomshophi udinga usizo ungashayela ke le nombolo ethi 0800 203 886 0800 203 886 eyamahala noma ke ushayele inombolo ethi 011 355 3048 011 355 3048 eyogcina ke enye inamba ongayishayela u011 241 5707 011 241 5707 okwamanje ke imbukeli ake siphosa amehlo ke sibone isimo sezulu ukuthi sime kanjani
Siphinde sikwamukele mbukeli lapha ekhaya Jikelele. Ngaphambi kwekhefu ke mbukeli sike sabika ngodaba lase Bramfontein lapho kuqhabuke khona oqhumuke khona umlilo ke mbukeli obusha obuhanguhangu nawo lapha kwelinye lamabhilidi. Ngakho ke ingakho njengamanje sesixhumana no Robert Mulawuthi ke ozosichazela kabanzi ngalowo mlilo oqubuke eBramfontein. Mulawuthi siphinde sikubingelele ke ekhaya Jikelele sethembe manje sesiyaxhumana. Siyabonga msakazi nabalaleli ngaphandle. Kubonga thina ngesikhathi sakho ngoba siyazi ukuthi hayi cha matasatasa kulezi insuku. Ake siqale ngomlilo ke oqubuke eBramfontein izolo subonile lapha yana bekwenze njani? Ya kube nesehlakalo somlilo la eBramfontein bekukhona abasebenzi benye inkampani yala eGoli ehambisa igas so should bebayenze i-maintenance yabo njengoba sazi ukuthi manje angithi sibena lengozi leyo explosion so kukhona amanyathelo aswayenzile ukuthi kulungiswe ezinye indawo mhlambe ezihambisa mhlambe igezi la around eGoli ngaphakathi edolobheni so bathi mabaloko bayenza leyo maintenance leyo repairs and maintenance kwatholakala ukuthi kukhona i-leak ekhona kwenye pipeline yabo lapha eBramfontein kwaba nomlilo and then kwasha nemoto yabo i-truck le abayisebenzisayo mabaloko bayenza lo msebenzi kube nabantu abafika about 5 abalimele lapha bathathile sabayisa eyibhedlele ngokuhlukahlukana kwazo la eGoli. Manje ngesikhathi ke lisha leli bhilidi Mlawuthi ingabe umonakalo ube kangakanani ngiyeza ubala ukuthi bashelwe na imoto yabo laba basebenza kuleyo nkampani yegesi mhlawumbe ibhilidi lona likwazile kube umonakalo ongakanani wenzeke ebhilidini lona self no kwibhilidi lona alizanga laba nama damages kakhulu should indawo la ipipeline ihamba khona kukhona la kushe kakhulu khona so kusazoba nophenyo mhlambe ukuthi ungabe kwenzakeleni mabaloko basebenza lapha mhlambe nokuthi masiya chubekela phambili kuzofuneka umsakazi ukuthi mhlambe kube nabantu abakukhona lapha mhlambe from i-fire service ukwenzela ngoba vele basazosebenza mhlambe idolobha lonke balungisa le ndawo lezi esicabanga ukuthi mhlambe zibe nembangela yale ngozi le sebanayo mhlambe last month le gas explosion so kuzofuneka ukuthi ukupreventa mhlambe i-situation efana nale kuzofuneka ukuthi mhlambe kube nabantu standby mabasebenza so that if kwenzeka okunye sikwazi ukuvikela kungakamoshi into eziningi msakazi. Ikakhulukazi Mlawuthi njengoba phela sazi lezi indawo oBramfontein noGoli indawo lapho kuphithizela khona abantu mhlawumbe ikhona indlela ukuthi mhlawumbe lawo ama maintenance lokho kuchecka ingqalazizinda le yegesi mhlawumbe kwenziwe ngezikhathi lapho kungaphithizeli khona noma mhlawumbe ngezikhathi lapho kunenabantu khona. Ya sikuyila into le esiplana manje ukuthi kufuneka ukuthi mhlambe sisebenzisane abasebenzisani laba ba-GMPD nathi bezimo siphuthumayo ukuthi makuzosetshenzwa kube kuplanwe kahle ukuthi isikhathi la abazosebenza ngaso nokuthi indawo leyo abazawasebenzela kuyo kuvikela abantu ukuthi bangahambi kakhulu kuleyo ndawo leyo. Mulawuthi ngaphambi kokuthi sixoxisane nawe ke lapha ekhaya Jikelele ohlelweni lwethu sike saxoxisana ke nomama uJoyce olekwa noNgoma. Umama uJoyce Mlawuthi ukhala ngokuthi ulahlekelwe isihlobo sakhe okungumzukulu wakhe obehlala kuleli bhilidi elishela ngqonqa lapha ya eGoli. Ukhala ngokuthi abalithola usizo sebebuya nase Deep Kloof ukuyozama ukuhlonza isidumbu somzukulu kodwa alukho usizo abalitholayo. Mhlawumbe ungacebisa uthi esimene sinjengalesi Robert kufuneka benze njani abantu abangakabahlonza abantu bakubo imndeni yabo njengabantu bebeyingxenye yakulo yamlilo. Ya sina advise ukuthi baxhumane ne-Department of Health because yibo umnyango lo Department of Health I think yibo abangabancedisa banikeze information right ukuthi bangayenza njani ngoba I'm told mkhande khona abanye abantu abanga-identify lapha so I think from my side ngathi ngabadvise ukuthi bathinte leyo mnyango loyo ukuthi uzokwazi ukuthi bancedise kule situation ebakuyo manje.
Hayi, sibonga kakhulu ke Mlawuthi ngesikhathi sakho nje ke sithembe nihlale niphephile niqhubeke bakithi nokwenza umsebenzi omuhle wokuphephisa izakhamuzi eindaweni ezahlukahlukene kakhulukazi ke khona la eGauteng. Siyabonga nabalaleli lapho ngaphandle. Sibonge kakhulu ke mbukeli lo besixoxisana naye beku Robert Mulawuthi obhekele ezimo eziphuthumayo lapha eGoli njengoba ngasazi ukuthi ke izolo kholosa kuphinde kwaphuma esisigameke eBramfontein yazi ukuthi wena unokudlula kakhulu lapha eBramfontein ubonile umlilo uqhamuka kuleli ability la ku Beth Street andikubonanga umlilo kodwa ndiye nabona amagosa ezendlela equmathela into ethi ke bebelungisa ibhlungu kakhulu because phana kugcwala abafundi and iyaqhalabisa kakhulu because umuntu uyazibuza ngokunto okubana abantu bazawuhlala phi uma ngabonke lamabhilidi kodwa mina just not so long ago bekuyi gas explosion kulamgaqo waseNansikeni eBree kwathi kulandela kucha ibhilidi futhi just last week now lena into so siyazibuza into okubana ngeyiphi lenyoni ekhalile kwenzeka ntoni kodwa ke kuhle si Ekhaya Jikelele into okubana sizise indwendwe ezikwazi ukucacisela ababukeli abaqhalabile abanganalwazi lokuba kuqhubeka ntoni at least bekukhona ke kulokhu incazelo ku Robert Mulawuthi mayechaza ukuthi cha le idalwe vele bekuvele kubhekwa kuhlolwa ingqalazinda yegesi ke kwase kutholakala ukuthi amanye amapayipi ayalika ke okwenza ukuthi ke bese kuba ke naleyo ngozi ake siqhubekela phambili ke makholi thina udaba olandelayo Masihlabele mgama mbukeli ukusukela ke namhlanje ke abaqhubi bemoto baza kukwehla nzulu ezimpokothweni behlawulela unkenkisha amafutha emva kokuba ixabiso lepetrol i93 kunye ne95 inyuke ngerandi enye na71 esenti ilitha idizili ke yonyuke phakathi kwerandi ezimbini ukuye ku26 esenti kunye ne2.84 rand ilitha ngelixa ke iparafini inyuke nge3.70 ilitha ukunyuka ke kwexabiso lamafutha ezithuthi kuye kwandisa uxinzelelo kubathengi abasele bejongene nokutya kwamaxabiso okutya konyuka kwamaxabiso enzala kunye namaxabiso aphezulu ombane kusixelela ngakumbi ke sithetha negosa eliyinhloko lotyalo mali uMakwe Masilela masikubulise sikamkele mnumzana uMakwe enkqubeni Siyabonga nabamameli ekhaya Lotshani Lotshani ukonyuka kwamafutha ngokunje kuphezulu ukusukela kweyekhala kulonyaka ophelileyo ingaba mhlambe kuthetha ukuthini okumuntu ohlala apha eMzantsi Afrika kuthi ukuthi impilo iba more expensive because yonke into siyenzayo as umuntu ikhona le ndaba ye transport and indaba ye transport kuthi ukuthi kune petrol ngaphakathi ama-farmers basebenzisa diesel kakhulu ngama-truck wabo izinto mabadeliver izinto endleleni kuya kuma-airports or kuya kuma-harbour kuba kusebenziswa amalori and lama lori le asebenzisa diesel so almost yonke into siyenzayo as abantu kunento le petrol so lokho kusho ukuthi izinto zizokhuphuka because if umuntu ukuthengisela izinto and then ama-cost wakhe ukuthi aproduce lento le ayenzayo ayaphezulu kuwe as umthengi mele ukuthi athole indlela yokuthi ayithole back le mali leyo that is why banga-end up ongenza ama-price and then lokho kukhuluma le ndaba ye-inflation ukuthi ukukhuphuka kwama-price kuzohlala kuya phezulu and if lokho kwenzakala then ubank yethu Reserve Bank akana choice but uzoqhubeka akhuphula ama-interest rates Kuyaziwa ukuba abaqhubi benqwelo mafutha okanye imoto baza kuchaphazeleka kakhulu ingaba mhlambe abathengi bona banokulindela ntoni ngakumbi ke xa uhlalela amaxabiso okutya kubuyatsho into okubana singalindela ukonyuka kwamaxabiso kwizinto ezininzi kakhulu because abasithengisela ukudla bazokhuphula ama-price as example izolo sibonile indaba le yelokhuza uCheckers uspende 1.3 billion nje ku diesel for 12 months so lokho kukhombisa ukuthi iexpense yakhe iyephezulu so mele athole indlela yakuthi ayithole back le mali leyo so manje my diesel ikhuphukile nge-more than 2 rand so kuthi ukuthi that 1.3 billion le bayispendile if basebenzisa price yamanje kuzokhomba ukuthi they will have spent more than 1.3 billion and as i-business mele bathole indlela yakuthi bayithole back so as mina
mina nawe esabathengi i-cost of living yethu iyahlala iyaphezulu and into emhlungu imiholo yethu ayikhuphuki ngelendlela le ipetrol ekhuphuka ngakhona or ngendlela le inflation ekhuphuka ngakhona or ngendlela le i-cost of living iyaphezulu ngakhona so imiholo yethu kakuhle kuthi ukuthi iyayehla mayicomparisha the way nezinto sikhuphuka ngakhona. Ngenene kuthi ukuthi nyani irand yethu apha eMzantsi Afrika unpredictable. Ungathi mhlawumbe zeziphi ezinye izinto eziphembelelo kanye ezibangela into yokubana sibone amaxabiso epetrol eMzantsi Afrika esonyuka kwaye abalwa njani la maxabiso? Indaba enkulu kuthi ukuthi i-oil bayithengisa ngama-US dollar and then abantu baproduce i-oil bayenza sure ukuthi iprice ye-oil ihlale iyephezulu. Izolo sibonile abo-Saudi Arabia nabo-Russia bathi bona no bazokhatha i-supply and then mabakhatha i-supply lokho kutsho ukuthi iprice izohlala iyephezulu nethengisa ngama-dollar. So irand mayiqhubeka iluza amandla mayicomparisha ne-dollar kutsho ukuthi le petrol le uyithengayo iba more expensive because irand ayinamandla and then into affect irand sometimes indaba yokuthi i-dollar yona self uthola ukuthi inamandla and then sometimes it's because of thina la ekhaya mhlambe asenza izinto kakuhle abantu abafuna uku-investa la ekhaya and then lokho ku-end up affecta i-value yerand. So into ebalulekile i-price ye-oli and futhi nendaba yemandla werand ukuthi inamandla or ayinamandla na. Njengoko ke sibona amaxabiso epetrol ephansi kolawulo ngoncediso mali ngokubanzi kutheni lento mhlambe xa sijonga imiqathango lelo hlobo ingekaneli nje ukuphelisa impembelelo okanye ezinto ezibangela into okubana anyuke la maxabiso? Into ebalulekile ukuthi lama prices la ahlala a-change almost every month. Sabona sometimes ayakhuphuka sometimes ayehla but into ebuhlungu ukuthi mawehla lama price unfortunately i-price zezinto zona aziyehle zihlala la zihlale zikhona. So unfortunately as umthengi uba at nesilungu but at the mercy of abathengisi nama-producers. Usekhona? Ngisaphela mama. Ukuphendula ukuhla kwexabiso lamafutha ucinga ukuba mhlawumbe ikhona imigaqo nkqubo esebenzayo enokuthi mhlawumbe iphunyezwe okanye yenziwe ngurhulumente ukukhawulelana nalomba kuba njengusitsho into yokubana oku kutshintsha inyanga nenyanga kwaye ke njengobusitsho into yokubana into ebuhlungu kukuba nemivuzo ayonyuka kodwa amaxabiso ayonyuka. Intoni mhlawumbe urhulumente angayenza ukuqinisekisa into yokubana siyabona into yokubana kukhona i-improvement kule nyewe? Urhulumente into angayenza ukuthi kule price le petrol kune tax le ayitholayo kunemali yabo road accident fund njalo nanjalo. So kule mali lesikhokhayo more than 30% yakhona iya ku government as i-tax ngendlela as different. So into angayenza la ngewayenza before ngesikhathi lesabo COVID ukuthi asincede ukuthi ayenze sure ukuthi uyayikhatha i-tax yakhe la ayitholayo from i-price ye-petrol and lokho at least kuzaneta ukuthi ikhuphuke kakhulu kuthi ukuthi yana u-government ayenze sure ukuthi if mhlambe njengamanje uthola mhlambe let's say 30% from up different taxes ku-price ye-petrol ayenze sure ukuthi mhlambe akasatholi 30% so mhlambe uthola 15% or less because naye uyayidinga le mali le ngeke sithi angatholi next. Kuba kuyabonakala into yokubana nyani sikwi-environment ye-low inflation ngaphandle kwezi zinto mhlawumbe eziye zakhankanywa lisebe lezamandla njengoyena nobangela wokunyuka kwamafutha. Kokokubona kwakho ucinga ukuba mhlawumbe ukonyuka okunjalo bekuyoba kubi kakhulu ukuba mhlawumbe besingafumananga ukuchacha kwexabiso le-rand kutshanje xa kuthelekiswa nedola? Yes, if irand at least iprice ye-oil iyaphezulu but urand yena uba namandla kuba ngcono and it's not only ku-petrol kuzonke izinto lezi sithenga ngaphandle because as i-country thina basibiza ukuthi we are a net importer kutsho ukuthi ukubuningi bwezinto zisithola ngaphandle and into eziningi zithengiswa ngama-US dollar. So into ebalulekile ukuthi uthole ukuthi irand yakho at least iba namandla so that mawuthenga izinto ngaphandle ingabi ngokuthi wena uthatha inflation from amanye amazwe uyiletha la ekhaya because if irand ayinamandla kukhuluma lokho
ukuthi no sithatha inflation from amanye amazwe silathale ekhaya. So into engasinceda njengamanje ezinye izinto ile ndaba yerand, if irand bengcono. Mnumzana masibambe ngazibini ngexesha lakho nokuxhobisa ababukeli ngakumbi ngoku sikwimo esibona into kubana uqoqosho lweli liyaqhokekeka nganakumbi. Enkosi kakhulu. Siyabonga. Right, imbukeli we-Ekhaya Jikelele lo besithetha naye kaloku ligosa eliyinhloko lotyalo-mali umnumzana uMakwe Masilela. Right, imbukeli sibamba ngazibini kaloku ngokuthi nihlale nithe qolo nibe kunye nathi. Yazi ibhlungu into othe wayikhankanya umnumzana uMakwe sithi njengokuba sibona into kubana sikwi-environment ye-low inflation. Kodwa xa uthi uyajonga isali zabantu azinyuki. Ngapha we have a high rate ye-unemployment. Abantu uyazibuza into kubana la maxabiso anyukayo bazayifumana phi mhlambe imali yokufezekisa isidingo because ekugqibeleni imali siyayidinga. Kunzima kholosa abantu baluza imizi. Ngiyakubona nokuluza imoto ngoba imoto ungaphila ngaphandle kwayo. Abantu balahlekelwa imizi, izinto asebeyisebenzela iminyaka ngenxa ukuthi abasakwazi phela manje ukumelana nezindleko eziphezulu. Uma kuthiwa ibond ikhuphukile, uma kukhuphuka lama interest rates lokhu kukhuphuka kanje namabond ayakhuphuka, abantu bagcina sebesimeni lapho sebelahlekelwa imizi yabo. Uyakhumbula sikukhala ekhaya kusayisa uveza umndeni owusucabanga ukudayisa umuzi eMondo ngesimo ke sokuthi cha akusahlangani ama interest rates lokho ekhuphukile. So nje lento okhuphuka ama interest rates ne standard of living nesimo sokuphila nje la eNingizimu Afrika sinzima kakhulu. Okuyenye izinto futhi ezilidela ukuthi nabantu bagcine sebenokhwantalala benezinto ezifana no depression. Yes, and uninzi labantu uyafumanisa into kubana ingakumbi xa sijonge apha edolophini kuba uyafumanisa umuntu mhlambe uze ngokuba asebenze athini xa ithi uyajonga irent nayo iphezulu. Abanye bade athi umuntu hayi kungcono ndithwale imithwalo yami ndigoduke ngibuyele ekhaya. Kuba xa uthi uyajonga impilo yasemakhaya ingathi noko iyafikelela epokothweni kuba uzofumanisa into kubana xa ujonge egadini ukutya bayakwazi into kubana balime. So inzima kakhulu siyathemba into kubana amasebe onke akarhulumente azawuhlanganisa inhloko ikwazi into kubana lempilo sithi siyayifuna sifikeleleke kuyo. Hayi ke makhola siqhubeke phambili sazi sababukeli ngokwenzekayo. Ungqongqoshe wezogesi uDokotela uHosiye Nsura Mokgopa unesiqiniseko sokuthi ingqinamba eziholele ekutheni izwe lingene esigabeni sesithupha sohlelo ocisha ngogesi zizoxazululeka ke uma ngabe sekuyophela leli sonto esikulo. Ungqongqoshe wezogesi ubechaza phela kabanzi ngeza kamuva njengoba kwenyuke igaba zokusetshenziswa kogesi. Kusukela izolo ekseni izwe belilokhu nje lise esigabeni sesithupha sokucinywa kogesi kodwa ungqongqoshe uyasho ukuthi na kanjani lenkinga izoxazululeka maduze asingabi nexhala. The stage 6 load shedding that we are experiencing now is largely on the account of first us ramping up planned maintenance and of course the issues of unplanned capacity loss factor. If you see historically what had been the biggest contributor to stage 6 load shedding was two things, was essentially the unplanned capacity loss factor going up and also the peak demand going up. And the last time we had it was when the peak demand was at 33,900 megawatts. If the situation were to deteriorate further, we'll find a way of ensuring that also on the planned maintenance we are able to slow it down. But you'll see when we share with you that we have confidence that in the next few days towards the end of the week, those units are going to come back on stream. Ngaphambi kokuba uphume mbukeli uye kwindawo ngendawo rhabula ufince kuqikelelo lwemozulu.
I-Democratic Alliance ifake amaphepha kwinkundla ephakamileyo yomntla eGauteng echasene nengxelo yephalaphala yebhanki enguvimba yoMzantsi Afrika. Lo mbutho ufuna ukuba isigqibo sebhanki sibhengezwe ukuba asihambelani nomgaqo siseko kwaye sibekwe bucala. I-DA kwafuna ukuba kufakwe umyalelo wokutshintshwa kwalowo othunyelwe kule bhanki. Ifuna ukuba siphinde siqwalaselwe sisigqibo zingaphelanga inyanga ezintathu. Imbangela eholele ekutheni kuqubuke umlilo izolo eBramfontein eGoli ngokwabezimo eziphuthumayo kuleli dolobhu. Robert Mulawuthi sike saxoxisana naye usichazelile ukuthi imbangela yalomlilo kube ukuthi imaintenance bekucheckwa amapayipi egesi lapha yana edolobheni njengoba emva kwesigameko lesisase eGoli lapho kushe khona noma kwaqhuma khona umgwaqo ngenxa yegesi sebeyahlola nje ke edolobheni eindaweni ezahlukahlukene ukuthi amapayipi ahamba kanjani. Izolo ke kuthe kusenzeka lokho ke kwaseke beqhamuka ke umlilo nokho ke bakwaziwe ke le ukuthi bawucishe lo mlilo. Abantu ke abathe balimala lapha yana noma bahogela ismoke bayeke baphuthunyiswe esibhedlela emva kwalesi sigameko sokuqhamuka kwamalangabi kweGoli enkampanini eGoli Gas. Ngenhlanhla ke abacisha imlilo balibhule ngempumelelo ilangabi lomlilo. The information that we've received is that Ekhaya Gas employees were working closer to the truck, and the truck, the building closer to where they are, caught fire. But we can confirm that the fire has been extinguished. At this moment, we are on investigations of what had caused the fire after we're done with dumping down. We've just received information that Ekhaya Gas employees were working. This is when they saw the whole fire starting. And then we'll do investigations of what had caused the fire, then we'll give a full report. Ake mbukeli okwamanje sesisondela ekutheni ke liphela ihora lethu lokuqala sesolishaya siliphephethe njenge enjwayelo. Idoro zethu zamanje azimnanjananga. Mhlawumbe sizazothi ukuthi sithi pick up. Kaloku first hour ndithi ufune uqale ngento engathi noko ayimnandanga kodwa ke into engamandla kokuba siyabaxhobisa asibashinje behleli nje kodwa ke siyabaxhobisa into okubana kuqhubeka ntoni. Siyathemba into okubana ke mbukeli andifuni into okubana ke ndiyokrhalisela bakwenzeka ntoni nje wena hlala uthi zava kuninzi sikuphathele kona sithatha nomuntu ke ozasifundisa ngefitness ikhona into ene-fitness phakathi. Kholos sisondelisa masenithi fitness. Hayi kaloku but ke fanele andisuqale ewinter sokuprepare ke ngoku sihamba naba kakade ewinter bebethe ukulungiselela but ke it's never too late wethu ungaqala nangoku September. Kusazoba mnandi mbukeli hlala phansi unethezeke kwamanje ke sithi nje ke qhu edolo siyabuya emva komzuzwana.